Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke School Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Wala syamla pentikna ya kapor banjiet ya kinong mikmat pajba ban pha shki artli ki district council harilom khasi bat jantia kata hak HADC bat HADC kabla pen slam namar ka jingphia ya ki constituency handre ka jingpen khre jongki seng san perthai baper naga benta ka election MDC kalaya shat kawe ni kiseng san perthai bathamai hapok ka jela miglaya ya ka bagi pajba kil ya ka jingkershan ka bapura hakani ka election MP badang Shudap na Shillong parliamentary constituency ka seng VPP hanne ka sngi ka perbana ya ki kertong yakun election MDC kini ki kentop ya ki arpnyongut ki kertong syaki arpnyoteli ki constituency ha HADC bat arpusangut ki kertong syaki arpusauteli ki constituency ha HADC Bapai syaka jingbu kertong keseng VPP Riboy District kene keseng kalapan bana kertong haki sauteli ki constituency ki bakentop yo ba isnei hing na umroy uba bandrikos nongsteng na umsning uba Matthew Makdo na nongpo uba apkerman lingdo na jirang hanrei ompala bentem la kene ke parti kan penyang neem yau kertong yakun election na mauhati constituency